Good morning news ngasi October ke tang nipan ing kumja lising ani kungi meragi kunitoi nipan ba sagon se nimit ki pau se singli pham oiba pau miyam da pau damjari COVID-19 test kit award pa laigani haina miyam ni mipai biganu ministry gi protocol matung ina positive oiba sing home isolation tawba yare chief minister State asigi miyam COVID-19 testing kit award pa laigani haina nungnang tawbiganu rapid antigen test kit lising ni phung asi imphal thunglare Ministry of Health and Family Welfare gi protocol matung ina positive oiba sing home isolation tawba yare state asida positive oiba mioi chatruk hena mai pakna home isolation tawkre haina chief minister and birena phongdokre Chief Minister Makata na haikib lamdam masigi miyam na COVID-19 laicet asi punna thengnaminariba aduna government ki maikaidagi health care worker volunteer community organization local leader amasung police na kathokpaga loina na honariba kaya adugi damakta thagatpa phongdorakli State government ki maikaidagi Union Minister of Health and Family Welfare Ministry of Home Affairs amasung ICMR na thamlakliba SOP ngang na satli Government of India na matam-matam gi oiba guidelines sing semtok sajin batawi haibasi state asigi miyam na khanggadabani Government of India na lokhatliba unlock protocol asiga mari leinana chief minister haikibada miyam na normal activities singda halakpa haure phibam asina COVID-19 case hengalakpa yai adubu State government na honabadagi hokiba tha khara asida state asigi COVID-19 positive oibagi rate asi tatharakle COVID rate asi peningai oi haiduna sibagi sangsu yamna nemi unlock phase da lakhiba asi state asigi oina afaba starting point amani haiduna masina miyam na mahusa gum hingmagi punsi amasung development activities sing lakpa hore Miyam punna honabagi COVID-19 positive rate asi Mari dasmik tare talairi masina national average ka yengnabada yamna nemli state asida mi sibgi sang asisu national average ka yengnabada yamna nemli state asigi oina mi sibgi sang asisada 0.humpugamari khaktani mioi lakh tarada testing achievement asi lising mapan ga samaga yangkhai taruk yauna ngamleba asi national average ka yengnabada yamna wangli hojik fawada state sarkar gi maikaidagi COVID-19 laksinaba lupa crore humpuina jaring tawkre masida mapung oina sel satliba covid testing quarantine center hangdokpa amasung mathau tawhanba covid care center amadi mapandagi halakpasing handle tawbadani state asida resource award ba leirabasu government ki maikaidagi pandemic asi laksinaba sabchara thengnagani doctor amasung expert singi maikaidagi tungi oina covid-19 data asi monitor amasung track tawri loinana chang naina trend amasung projection gi analyze tawri Manipur pungkut mari nagi manungda CRPF yauna positive oiba masing sani gani fuma pansure covid na sigiba masing na marfu yaukre Doctor gi ming job card pansil lamba yauna GRA ani suspend taukre Loop tara gani pana counter blockade chathaba haukre Naga Accord draft finalized taukre sign tauba taudaba NSN IM ga makhata na wari sararoi Naga Accord ki draft center na finalize tawkre adumapu NSN IM gi yamna maru oiba demand tawriba naga gi tunganba flag ki matang dadi yakhidre NSN IM ga Naga Accord draft asida sign tawba tawdaba makha tana wari sanaroi haina center ki maika idagi phongdo ragle makha tana haikibada Naga Accord ki final draft asi NSN IM na yanindrabasu Atopa nagagi armed rebel group sing amasung civil society organization singa athubada sign tawnaragani hairi Haukiba sahi ahum makhairom asida CAF and the PD minister oiringaida Manipur praja singda chada marfu tare ki singi sakthung piba ngamki regional office ama mai pangna thamki Karam Syam Congress na by-election pangthokpa kidesu hai by-election pangthokpa matam chadesu hai kari hairino khangdre chairman achouba
144 थमख्रे लिलोंग अमसुंग वांगी तिथा केंद्र की बाय इलेक्शन पांगथोकदौरिबा सिगा मरी लेनना थौबाल डिस्ट्रिक्ट हिंसागी ओइबा थौंग कया चथरकप याब उथोकप लैबा अमसुंग शांति रक्षा की फिबम अकायब पिरकप याय हाइना एसपी द पिखलप रिपोर्ट यूफम ओरंग ngasiदगी मखा तानु ऑर्डर अमा थोकि फावबा थौबाल डिस्ट्रिक्ट सीआरपीसी की सेक्शन 194 की सब सेक्शन अनि की मखादा अथिंग थमले अथिंग बसी मतुंग इना मी मंगा अमसुंग मसदगी हेन पुनबा यारोय मणिपुर की गवर्नर ओइरंबा आश्विनी कुमार सुसाइड तौख्रे अक्टोबर 13 फावबगी मनुंगदा वारोसिल पुरक्त्रबदी जनरल स्ट्राइक खोंजिन चंगसिलगनी KKL चलिब था सिगी हौकिबा मरीदा लेमखोंगदा करिसु लेतबा अंगांग मसेन खनबगी थौदोक अमदा अतमनना कम्युनल ओइबा मोंगदा उमंग लाइ अमा ओइरिबा इमा कौनु लाइरेंबगी खुबम मसिंग यामना कुकी फ्रुप सिंगी मियोय सिंगना नुंग लंगसिंदुना थुगाइखिबगी थौंग अदु यामना लाइबक थीबा अमने थौदोक अदुगी मतांगदा लैंगांग अक्टोबर 13 फावबगी मनुंगदा वारोइसिन अमा पुरक्त्रबदी जनरल स्ट्राइक यावना खोंजिंग चंगसिलगनी हाइना कंगलैपाक कनबलु KKL मणिपुर की माइकैदगी फोंदोरगली पुंग 45 की टोटल बन कौख्रे नसी नुंगथिल जेबाम डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन जेबाम ऑफिस पांगथोकिबा पावम अमदा मतम कुइना जेबाम डिस्ट्रिक्ट असिगी उसाथलदा लैरिबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल असिगी वालिबा डॉक्टर स्टाफ अमदी खुजु खुलाई सुना थंबियु हाइना लैंगाकदा हाइजद्रुन लागली मसी ताबीदना मसीदा पेंदबा फोंदोकपो ओइना जेबाम डिस्ट्रिक्ट असिदा ngasi अक्टोबर तांग 8 की अहिंग नुंगाइदगी हौरगा अक्टोबर तांग 10 की गोनबा अहिंग पुंग 12 फावबा पुंग 9 की बन कौरे हाइना नौना सेमकिबा डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल मॉनिटरिंग कमिटी जीबांग कन्वेनर एन सदानंदना पाउमिसिंग उनबा अमदा लाउथोख्रे लुपा करोड़ 53.2 की सजिक लेबगी स्काम द चेनबा लालू प्रसाद की बेल हियरिंग अक्टोबर 9 दा झारखंड कोर्ट चथरगनी राजस्थान की टेलीफोन टैपिंग की वाथोक मरी लेना सचिन पायलट की मीडिया मैनेजर अमदी एडिटर अमगी मथक्ता पुलिस न केस लौखत्ख्रे अलीगढ़ सही यामना नौरिबा नुपी मचा अमा मबुंग थोकपा अमना नमदुन इजन मांगलंबदगी लाइंग मंगमदना सीख्रे CRPF की रैपिड एक्शन फोर्स ना रायोचिंग नमथदुना लौरिबा थौदांग होम मिनिस्टर नित्यानंदना थागत फोंदोख्रे जम्मू एंड कश्मीर टेरोरिस्ट अनि हाथख्रे अंगांग उनबदा नुपी अमा लैखिदबा थौदोका मरी लेनना JAC का चीफ मिनिस्टर का वारी सानख्रे US ना लंदाखिबा सही कुन की मतुंगदा अफगानिस्तान दा तालिबान हलगलगनी खनबदा मियामना किनरी आर्मेनिया अमदी अजरबैजान की मरक्ता लान हौखिबदगी कराबाखता लैबा मियोइचा कया लामजेनख्रे हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट तौख्रे रशियन प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन की मपोक नुमित्ता हाइपरसोनिक मिसाइल टेस्ट तौख्रे हाइना ऑफिशियल की ओइबा रिपोर्ट अमना फोंदोरगली ngasi ग्यास लाखिबा एजेंसी सिंगदी कांची इंडियन सर्विस Mabia Gas Moirang, Kumbong Inden, Hiangthang Inden, Kanglei Gas Oinam, Leibaklei Gas Kakching, Porongpat Gas, Gas Service. Ngasi matang asida pausi sindi khomjinjaba pau miyamda paudamjaba loijare yengbirom khudingpu thaga phongdoksari amadi channel asibu support tawbiduna subscribe amadi bell notification icon nambiyu.